Uyu munsi nabazaniye urutonde rw'amazina y'abana b'abakobwa, amazina 4 ajyanye, amazina y'amakristu, ariko noneho harimo n'amazina y'abayisilamu. Nkuko bisanzwe tudatinze, kaduhere ku mwanya wa nyuma tuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 dufite amazina Iganze Luya Naz Twila. Iganze ni izina ry'ikinyarwanda, Luya ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ibyiringiro. Naz ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Burusiya, ryanakomoka muri Turukiya mu Bayisilamu, rikaba risobanuye umwiza. Twila ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Cyongereza, ryanakomoka muri Amerika, rikaba risobanuye inyenyeri. Iganze Luya Naz Twila. Ku mwanya wa 9 ni mwiza Junda Anvi Maula. Ni mwiza ni izina ry'ikinyarwanda, Junda ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Burayi, rikaba risobanuye umuto. Anvi ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buhinde mu Bakristu, rikaba risobanuye ubumenyi bw'Imana. Maura ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, ryanakomoka mu Balatini, rishobora no gukomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye umwana wifuzwaga. Ni mwiza Junda Anvi Maula. Ku mwanya wa 8 ku rutonde rw'amazina y'abana b'abakobwa, amazina 4 ajyanye, amazina y'abakristu ndetse n'amazina y'abayisilamu. Ku mwanya wa 8 dufite amazina Icyeza Gwiza Jana Kizana. Icyeza ni izina ry'ikinyarwanda, Gwiza ni izina ry'ikinyarwanda, Jana ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Irani mu Bayisilamu, rikaba risobanuye umukundwa. Kizana ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu mu Bayisilamu, rikaba risobanuye urenze cyangwa se uhambaye. Icyeza Gwiza Jana Kizana. Ku mwanya wa 7 dufite amazina Ineza Kaju Huda Kewona. Ineza ni izina ry'ikinyarwanda, Kaju ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu mu Bayisilamu, rikaba risobanuye umwiza. Naho Huda ni izina ry'abakobwa ryahabwa n'abahungu, rikomoka mu Barabu mu Bayisilamu, rikaba risobanuye uwemewe. Kewona ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Hawaii, ryanakomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye impano y'Imana. Ineza Kaju Huda Kewona. Ku mwanya wa 6 hari amazina Atete Luna Minda Brisa. Atete ni izina ry'ikinyarwanda, Luna ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye ukwezi. Naho Minda ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye unyuzwe. Brisa ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye unezerewe. Atete Luna Minda Brisa. Dukomereje ku mwanya wa 5 aho tubona amazina Beza Lovisi Drakevona. Beza ni izina ry'ikinyarwanda, Lovi ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Cyongereza, rikaba risobanuye umukunzi. Naho Sidra ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Balatini, ryakomoka no mu Baheburayo, rikaba risobanuye inyenyeri. Kevona ni izina ry'abakobwa, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye umwiza. Beza Lovisi Drakevona. Ku mwanya wa 4 ku rutonde rw'amazina 4 ajyanye, amazina y'abakobwa, amazina y'abakristu ndetse harimo n'amazina y'abayisilamu. Ku mwanya wa 4 dufite amazina Kuza Nula Gini Yusra. Kuza ni izina ry'ikinyarwanda, Nula ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu mu Bayisilamu, rikaba risobanuye urumuri. Naho Gini ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye utunganye. Yusra ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu mu Bayisilamu, rikaba risobanuye uwateye imbere. Kuza Nula Gini Yusra. Ku mwanya wa 3 dufite amazina Mucyo Kinza Nel Jivika. Mucyo ni izina ry'ikinyarwanda, Kinza ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu,
rikaba risobanuye umunyabwenge, naho Nell ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Cyongereza rikaba risobanuye urabagirana. Jivika ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde rikaba risobanuye kubaho. Mucyo Kinza Nell Jivika. Ku mwanya wa kabiri dufite amazina Juru Lena Oria na Eva. Juru ni izina ry'Ikinyarwanda, Lena ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki rikaba risobanuye urabagirana, naho Oria ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Norvege rikaba risobanuye imigisha, na Eva ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Gifaransa ryanakomoka mu Baheburayo rikaba risobanuye itangiriro rishya. Juru Lena Oria na Eva. Ku mwanya wa mbere ari nawo dusoreje urutonde rwacu rw'amazina ane ajyanye ku bana b'abakobwa, amazina y'abakristu ndetse harimo n'amazina y'abayisilamu. Ku mwanya wa mbere dufite amazina Aduhire Mina Nova Akena. Aduhire ni izina ry'Ikinyarwanda, Mina ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Koreya rikaba risobanuye umunyabwenge, Nova ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Balatini rikaba risobanuye umushya, naho Akena ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Afurika ryanakomoka muri Amerika rikaba risobanuye umunyacyubahiro cyangwa se ukunzwe. Aduhire Mina Nova Akena. Wakoze cyane kubana natwe. Ntuzacikwe na video ikurikira. Katukwibutse ko ushobora kutwandikira kuri iyo nimero ubona muri screen yawe tukagufasha gushaka amazina by'umwihariko. Ushobora kuba warabuze umwanya wo gushaka amazina cyangwa se ukabura uko wabona amazina meza mashyashya agezweho. Ibyo byose twabigufashamo. Twandikire kuri iyo nimero utubwire amazina ukeneye ubundi tugufashe.